Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala aşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz muras savağımızdı ulantağız. Biz muras aluvchilar jana alardın ülüştörü degen temaga keldik. Kep mınday baştalat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifatil furudi ve mustahiqiha. Farzlar kanday, jana bulardın neyleri kimdir? El-furudul muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala sittatun. Kur'an'da kelgen farzlar. Farzlar degeni oşol ülüş ölçömdörü. Biröv ölçü bolsa, oşonun kalgan dünyösü anın muraskorlarına kalıt. Anın muraskorlarına jönele kalıp ketpeydi. Şariat alardı kim kança aların bardığın ölçöp bergen. Oşolor 6 bolat. 5 ayat var. Oşolordun 5 ayatta 6 ölçömdü aytkan. Oşol ölçömdör Kur'an'da da gelet, sünnette de gelet, ulamalardın icmasında da gelet. Demek oşol 6 kantip baştalat. An-nısf. Birincisi kalgan mal dünyanın jarmın algan bar. Var rubu 4'ten birin algan bar. Vassumun 8'den birin algan bar. Vassulsan 3'ten 2'sin algan bar. Vassulus 3'ten birin algan bar. Vassudus 6'dan birin algan bar. Alat tad'if ve tansif. Bular jarım, jarımdın jarımı 4'ten 1, anın jarımı 8'den 1 bolup azaytıp köpeytip tura berебиz. 3'ten 2, 3'ten 1, 6'dan 1 dep azaytıp köpeytүү jolu menen birgelikte. Ve ashabu hadihi siham 12 neferan. Bul ülüştördün eğeleri kimdir? 12 kişi. 12 kişi. Arba'atun minar rical. 4'ösü erkeklerden. Vahum. Erkeklerden ölgön adamdan ülüş algan, muras algan adamlar alar kaysılar. Vahumul abu. Birinci atası. Vel caddu sahih. Anan sahih bütün çoğun atası. Al kanday dese ve huve abul abi ve in ala vel ah. Atasının atası. Şeriatta muras iliminde el caddu sahih vel caddul fasit degen düşünük var. Caddu sahih degeni ölgön adamdı mayit deybiz. Marhum. Marhum menen muras algandın ortasına erkek kirbese oşonu biz caddu sahih deybiz. Demek caddu sahih bizdin tilmenen aytkanda çoğun ata olat. Al caddul fasit degeni al tayata olat. Ortogo ayal girip ketotat. Tayatası menen ölgön adam kaysı jagынан bir tuğan dese ortoda yenesi var. Bul al caddul fasit dep atalat. Demek bul ikincisi çoğun ata oldu. Üçüncüsü vel ahu li eneleş bir tuğanı ve zavc anan kuyovsu. Uşular 4 kişi bular ülüşü erkeklerden 4 kişinin ala turgan ülüşü Kur'an'da icmada belgilengen talaşsız. Ve themanin minen nisa 8 ayallardan ve hunne birincisi az-zavca ayal alat. Ayalı kızınan abzel turat. Oşonduktan birinci ayal da aytı atat. Ayalı bolbogunda kızı bolboyt ele. Vel bint andan kiyin kızı. Ve bintul ibn üçüncüsü uğulunun kızı. Demek uğuldan nevere kızı. Ve insafulet ıldıyga kança ketse dağın. Uğuldun kızı, uğulunun kızı, misalı nevere, çevere, gıvıra, şıvıra ıldıyga ketse dağın. Vel uhtu li abin ve ummin. 4. derecede turganı
ata bir, ene bir karındaşı. Ecesi de oluşu mümkün, karındaşı oluşu da mümkün. Vel uhtu li ab, andan atalaş bir tuğan karındaşı ecesi. Vel uhtu li anan eneleş ecesi ce karındaşı. Ölgön adam markum ayal bolsa ecesi ce singdisi. Vel anan degeni enesi. Vel caddatu sahiha, anan çoğun enesi. Ve hiyelleti la yedhulu fi nisbetiha ilel meyyiti ceddun fasidun. Ortoğu janagınday tayatanın enesi emez, demek özünün çoğun enesi kiret. Ölgön markumdun tay enesi dağın murasalat ayallardan. Ahvalul ab. Biz bunu olacakta erkeklerde aytkanda en birinci törtövün ayttık. En oğulkusu bul atale. Ata kanti olad. Ata ahvalul ab. Emmel abu felehu ahvalun thalath. Atada 3 aval var. Ata 3 türdü ölçümdögü ülüşte alad. Kaçan? El fardul mutlak birincisi. 3 türdü avalı var. Birincisi el fardul mutlak degeni uşol ata 2 türdü boluşu mümkün da ülüş alışı mümkün. Biz jogorudağı sabaktarda aytkanbız. Biröylördün ülüşü belgilүү bolot dagın oşol ülüştögü ölçömdü alıp ketet. Dagın biröylörgө ülüşü belgilүү bolboyt, bирок ал asaba деген түшүнүк бар. Бул тек туган, калган ülüş ээлери алып кеткенден кийинки мал дүйнөнү алар алып кетет. Мына ошондой болуп ар түрдүү абал болушу мүмкүн. Демек атанын 3 абалы бар. Биринчиси шариатта көрсөтүлгөн өлчөмдү алат. Al-fardul mutlak degeni. Ve huve sudus. Bol 6'dan 1'di alat. Demek kalgan maldı 120 min son bulgon bolsa oşol maldı. Oşonu 6'ga bölöbüz. 20 minden tiyevi. Oşonun 20 minin alat. Ve zâlike ma'al ibni. Bunu kaçan alat? Ölgön markumdun özünün uğulu olsa, anan atası bolçu bolsa, atası uşul uçurda neveresi turgandığı üçün altından bir dalat. Av ibnul ibni ve insafule. C atası menen birgelikte neveresi bar bolgon bolsa, markumdun neveresi, buga çevere olup kalat. Oşonda ölgön adamdın balası bar bolgon bolsa, atası altından bir dalat. Eğer balasının balası bar bolsa dagın ölgön adam markumdun atası altından bir dalat. Demek oşonda balası oldu markumdun, neveresi oldu. Ve insafule degeni çevresi, gıvırası, şıvırası ketse dagın, ıldıйга ketse ata bar bolsa altından bir de alıveredi. İkinci avalı vel fardu ve ta'sibu ma'an. Ülüş ölçümünde alat, anan asaba da olat. Asabanı daima düşünüp alışımız gerek. Asaba bul kaçan bolat. Ülü şeyler alıp ketkenden keyin kalgan düynönü hiç ölçümüne karabastan bardığın özüne ıygarıp algan tuğandı asaba deydi. Ata uşunday bolağı dese bolat. Özünün ülüşünde alat, anan tuğandık katarı kalgan mal düynönde özüne çegeri olat. Kaysı uçurda? Ve zâlike ma'al ibnati. Markum öldü. Ölgön markumdun kızı ele var eken. Oşonda bunun janağı ata, anın balası öldü. Al balasından bir kız bolsa, C av ibnatul ibni ve insafulat. Oşol janağı kızdın, ölgön markumdun ibnatul ibn degeni ölgön markumdun balasından bir kız barken. Nevere kızı varken. Oşo nevere kız bolsa dagın ata janağı ölgön balasынан şariat ölçöm koygon. Ölçömdü alat dagın kız alat. Kız algandan keyin kalganın anan oşol kız menen bul adam bu yakta bunu keneniraaк aytabыз.
ылдыйда кененин айтабыз. Ошондо экинчи абалы кайсы болду? Өлчөнүп койгон үлүш бар. Анан бул жакта калган малды алып кеткен асаба бар. Ушул асаба болуп алат. Бул экинчи абалы. Асаба калган малды алат дедик. Үчүнчү абалы ва та'сибул махд. Жөн эле асаба эле болот. Анда үлүшү калбайт атанын. Ва залика инда адамил валади ва валадил ибни ва инсафула. Демек биз өлгөн адамдын баласы калышы мүмкүн дедик. Же баласынын баласы калышы мүмкүн. Экинчи сүрөттө кызы калышы мүмкүн, же баласынын кызы калышы мүмкүн дедик. Аял. Мында бир абал болду. Үчүнчү абал бала да жок, баланын баласы да жок, эч ким жок болсо, ата ушул учурда асаба болуп, калган малдын баарысы атасынын атына өтүп кетет. Демек, атада 4 абал бар кен, ошол 4 абалды түшүнүп алдык. Вал жадду сахиху кал аби илля фи 4 масаила. Биз айттык, атада 4 абал бар дедик. Фарз бар, фарз таасип бар, анан таасип бар. Демек, өлчөнгөн үлүш бар, өлчөнгөн үлүш менен артканын алган бар, анан толук малды алып кеткен абалы бар. Ушул сыяктуу эле болот. Чоң ата дагын ушул сыяктуу эле болот. Чоң ата өлгөн маркумдун чоң атасы бар, атасы жок. Ошол учурда жанагы чоң ата, атасы сыяктуу эле жанагы маселелерде толук ошондой болот, үстүндөгүдөй. Бирок 4 маселеде анын айырмасы болот. Ва саназкуруха фи мавадииха иншааллаху таала. Аны өз ордунда буйруса айтабыз. Ва ясқутул жадду бил аби. Эми бир адам өлсө, анын атасы болчу болсо, ал өлгөн адамдын чоң атасы да бар болчу болсо, атасы тирүү тургандыгы себебинен чоң атасы үлүш албай калат. Лианнал аба аслун фи карабатил жадди илал майити. Анткени негизги жакындык ким? Негизги жакындык ата болуп жатат. Чоң ата андан кийин туруп атат. Чоң атага жакындайын десе, жакын болоюн десе, ортосунда андан жакын бир киши турат, ал ата болгон себебинен бул учурда чоң ата албай калат. Вал жадду сахих хува аллази ла тадхулу фи нисбатихи илал майити уммун. Жадду сахих деген жогоруда айткандай, туура чоң ата, түз чоң ата деген кандай түшүнөбүз десе, ал жанагы маркумга тууган болууда ортосуна энеси кирбегенди жадду сахих дейбиз. Ортосуна энеси кирсе, ал жаддул фасид болот. Аны кыргыз тилинде таята дейбиз. Ахвалу ауладил Нол жерде эркектерди айтканда биринчи атаны айттык эле, андан кийин чоң атаны айттык эле, андан кийин энелеш бир туугандарды айтканбыз. Энелеш бир туугандар. Алар кайсылар? Алардын абалы канча? Ва амма ли ауладил умми фа ахвалун саласун. 3 абал бар буга. Энелеш бир туугандар, агайынилер 3 абал бар. Биринчиси ас-судсу лил вахиди. Маркум бар, маркум өлдү. Маркумдан калган мал дүйнө бар. Туугандарынан ким калды? Аталаш бир туугандары калды. Атасынын, ошол кишинин атасынын башка аялынан болгон балдар. Биринчи абалы. Эмне кылат? Эгер жалгыз болчу болсо, алтынан бирди алат. Ва сулсу лил итhnайни фасаидан. 3төн 1 алат. Эгер 2 болсо, 2дөн көп болсо. 2 жана 2ден көп болсо, анда 3төн 1 алышат. Зукурухум ва инасухум фил кисмати вал истихқақи сава. Энелеш бир туугандар дегени аял болобу, эркек болобу, ушул эле математика. Ушул эле эсепти алат. Демек, биринчиси судс алат дедик, 6нан 1. Экинчиси 3төн 1 алат дедик. Үчүнчү абалы кандай булардын? Яскутуна бил валади ва валадил ибни ва инсафула ва бил аби вал жадди бил иттифак. Булар албай калат. Аталаш бир туугандар албай калат. Качан? Аталаш бир туугандар, бир адам өлсө, ошол адамдын аталаш бир туугандары бар. Аталаш бир туугандары бар.
ошолор албай калат. Өлгөн маркумдун баласы болсо, же баласынын баласы болсо, же баласынын баласынын баласы болсо. Кыргызча айтканда өз баласы, небереси, чебереси болгон болсо, бардыгы бала тараптан. Же вабил аби вал жадди бил иттифак. Же жанагы аталаш энелеш, аталаш бир туугандар албай калат, атасы бар болгон болсо, же ошол маркумдун чоң атасы бар болгон болсо, анда дагы албай калат. Төртүнчү кишилерден үлүш ала тургандар, булар кимдер эле? Биринчиси ата, чоң ата, андан экинчиси чоң ата болду, үчүнчүсү аталаш бир туугандар болду, төртүнчүсү өлгөн аялдын күйөөсү. Ва амма заужу фахалатани. Эркек үчүн экиле абал бар. Биринчиси ан-нисфу инда адамил валади ва валадил ибни ва инсафула. Аял өлсө, анын күйөөсү бар. Башка эч ким жок. Башка тууганы жок болсо, баласы жок болсо, баласынын баласы жок болсо, калган малдын жарымын алат. Ошондо бир аял өлдү, анын күйөөсү бар, аялдан баласы жок. Ошол аял, ошол күйөө биринчи абалда жарым алат. Эгер наркы өлгөн аялдын баласы жок болсо, же баласынын баласы жок болсо, уулу же небереси жок болсо. Ва инсафула канча төмөндөп кетсе дагы. Экинчи абал вар-рубу ма'ал валади ау валадил ибни ва инсафула. Биринчи абал жарымды алат дедик. Экинчи абалда төрттөн бирди алат. Ал кайсы учурда баласы бар болсо, же баласынын баласы бар болсо, же баласынын баласынын баласы бар болгон болсо. Демек, уулу бар, уулунун уулу небереси бар, уулунун уулунун уулу чебереси бар. Бул учурда күйөөсү жанагы аялдын ушунча баласы бар болуп атат да, баласы болуп атат, же баласынын баласы болуп атат, же небереси болуп атат, чебереси болуп атат. Ушундай учурда күйөөсү төрттөн бирди гана алып калат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.